Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Presiden kaseng HYC baru kupar senram long bakaseng kakloi bani simbenta kacing kot jongki pelit yakino yalam bantu oket. Nakaliang kaseng bat kibabun kipat ba kila WE syai ka jinglong jingman jong ketika jaka halum surbe bat kaseng kala pendap ila ka jongka kamram kumba kala keran ki pulit kilabu sai ki wepat kisngi ban khot si arngut kino yalam katau vice president bat uskriteri ban simjing toket lang laong ubaroi kupar yakini ki kentien ubaroi kupar ulapan pau habe kren beklar petai kubor menta kasngi hasadar police station hadin bolami ni ka jingsha khot hajir haki pulit ulo ongru kumba kaseng kalayang kanong rem banyale bat banyada ka banta ban pendek pensa ila ka jong ka jai benreu bat kini ki jing pengat kendon kidei ki jing yadenti jong kinong yalam bangi ha ban mat Shushu baroi kupar loong bangi khmilenti bat ngi sngutu bahaba ngile na ka banta banyada ya kari bat ka jai benreu ki pat ba ki yoi bat lada ki pat ba ki don hasenda bat kaseng ngimting bat ngimrit hakini ki jing pengat kendon Adin ba naka liang jong police department kita pa ya ka notice tentang yang am ta kasi banwan mi yang ko sadar police station ban ay ka statement by day bat ka case ya ba na register persya ingi kung kinoilam kum ka jeng sutu ka jong ya ka case persya ingi la ay ka police department ni bat lapengat ki babon ki kendon jong ka IPC kum juru jong ka MMPO by day ba ka sngi ya ka ba na kaliang jong kaseng ila alek bandrung hak apply trick ang tiap ko lum sabi ki katkum ka jing hawan jong dikulit kumangilaong kumangalaong nadu menen bahaba ka police department kan khot ini ikloy banwan ban yasim benta kanika jing toket katkum juru lada pengat ika kes persya ingi lada ka kes ka poy pokut di hadin bagi kulit kinle la ka jong ka kamir na kalayang ka jong ngin yasim benta kata tingim do ni iban kren persya ya ka police department ni ano re kumba kalong ni nakaliang jong kaseng ringkat bat kipat ba ngilayo i ka jing long jingman jong tu bajaka tu apply trick bat kablapen pelong pat ya kibabun kibadan hang tu ban shim banle ya ke ga badi banle ki ngiladap ban pendap la ka jong kamram ba menta ka smiru kumbala khot nakaliang jong ki bor kulit ngalawan mi hang ni bat hadin jong akin sa don sa kiwe pat kinoilam ya kumba sa arngut kinoilam vice president we secretary ki balay bu kasni ki hakiwe pat kasni te nakaliang ka jong kiru ninyawan ni hak kumangalawan mga mata kasni ninyawan ni banyasim benta kanika jing toket nakaliang jong kum kinoilam kumangilayeng hakanong rem ba nginyale nakabenta banyada ban penek pensa ila kanjong kajat menteri dikini kijing IKS kijing pengat kes kijing pengat kendon kidi kijing ya lenti kijong ni kum kinoilam ya kabangi hap ban mat bat ni mi lenti bat ni sngotu ru bah bangi le namta banyada ila jong gari kajat menteri nginget baki pat ba jong kajat menteri nyotrep dikidon senda ni telada kipat ba jong kajat menteri nyotrep kidon hasenda bat ni ngimting bat ngimret ya kum kini kijing pengat kikendon ko fair ditang kani kasuban kerpat ikipat ba jong kajat menteri makin kemau ya kinoilam bat ya kaseng ni kipat jong kaseng ibakum kini kijing tenju kinangja nang ni syakmat ru nginget ba namar ba kisian bangila shimti kamtam ngitep ha bagini bro fight kimi namar ba kaseng gasem ya kasenjam ban dingkong kamtam yu drugs bat ngitep kumbabaro ngitep kapisa kabayde ka jing khayi bat ka jing penya yo jong drugs kabon ha ka he ha tingi sotu ru ba kita gibril lada gi sotu ba kadon ka jingwet let's say ha ka jing penyat yo gi jong ki yo drugs kinshim mi kila kilenti ki babonjat bat kumno ban pengat kumno ban pensitom mengi lane kumno ban pengat ingi ki kendon ki fair rengi milada ban ra da kowe ka jingmut ba ya ki kun samla ki jongi ki belangat drugs ni nyele kat bala ban pensutu iki ban yalam iki sekalenti ki badai bat iki tu ki badi bat ki bomlin ban penya yo new drugs su minom aila iki bakin yo ban le ya kata da busuk kata kari ka nongrem ka makaseng kayeng bat ni nang ni sisa na kaliang jong UDC arp sautrik ulapa ingi di city ban ong ba menen gasngi gade bandan gajingalang apeng kinoilam jong kaseng ke office jong DC ke office jong defense estate officer Nray menen kapol kat arbajing yo jing tip no pat bayar kata meeting ke pelabu menen arbajing lah hapan pensange nakidaw ba UDC umlat udon kam bay de ban pentre nam ta kanika jing nyobut dan ka counting jong kabut lok sabah election ka sautrik ti ula pentip bro yang iba usabut da kawi katrik bad da kawi kisngi tingin up ya kata kumakalong menta bat ngin up ro kay kabaja menta kasngi hapo akut nama komunitip kadon gahia support jusik kut yak ba menta kasngi kan don gahiring tingin up ikiti jing jab ngin up ikay ka ba
ka district administration baka defense state officer kishim di senjang